Lirio ititanap. Tinapalabas. Mas daaw ni Jubilardi itikadda ni Crisanta itilamayan. Natakwatan na kinibakat Victoria nga apo nagayam daytoy. Nakita mo't ni Alex Tibalasang ket naginteres daytoy kenkwana. Binili na ni Jubilardi asiputan na ti pagawidan ti Balasang gapu ta interesado daytoy. Kalpasan ti tabon, intulod ni Jubilardi da bakat Victoria ken Crisanta iti pagnanadanda. Kinabigatan na iti farmhouse. Nagdamag ni Alex kenkwana no natakwatan na ti pagnanadan ti Balasang. Inlibak mo't ni Jubilardi daytoy. Itagagayem adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Pasensyakan, senyorito. Tadyak nasiputan ti papanaw ni Crisanta. Kalpasan ti tabon. Ang mga nagliblibak ka lang. Da kayo ti amok. Apay kit din ngaglibakak. Pues, kayat ko sa pulam dadya white lady. Interesado ak namin kankwana. White lady? Sa pulam, gapot a kursunadak. Nalawag ka di, Jubilarde? Sige, senyorito. Aramidak timbagam. Diyak kayat ti matraidor, Jubilarde. Iso ano para kanyak? Kukwak lang. Ah, Kukwak lang ni white lady. Nalawag ka di? sige, senyorito. Matungpal ti kayat mo. Baldo! Senyor! Dakayon ti mapa ni Jem Mansion. Ingkay mga lay ti abasto tayo. Areglado, senyor. Naibusan ti makan ditoy. Isungag subli kayo kinidoro Jem Mansion tayong kay mga lay ti abasto tayo. Matungpal. Itamot lang, senyor. Pagdatan dito, Sinda, Baldo! Dora. Kat dumagas na pa hindi tayan nagiti trabador. Amit mo asino ti sapulong, Baldo! Kaya't ko makita dahil dyan Jubilar. Tagagatal nagiti dakulak ko kankwan. Para manam ka di ba na yung kanagiti gam-gam na? Diyak pa'y na yung papas ti sakit tinakam ko kankwan. Sige, Baldo! Duwata pang lubog ka ng Jubilarde! Kaya nga rin nakita ang kaditan, inayato yung lahat, nga mga ni Malulong. Nasayaan mo tatong dagiti na purosyo kakabsat. Maragsakan lakid dita Senyor Pedro iti daytoy. Lakit diya, Jubilardo! Lakit diya! Sige kakabsat. Ituloy yung aramidin nyo. Tayo ha. Naimbangan nga oras mo, Jubilardo. Anya ti basol ko kada kayo. Diyak pa'y na ipapas ti sakit tinakam ko kanya. Langkong kakit. Sana ka lumaban. Iso pa asil sa dengan dakon. Lumabang ka ng gum. Apaya di kalimaban, Jubilarde. Apaya binaybayama din ang randa ka dagidya pasurot ni Senyor Pedro. Binalas mo kumay da, agronda. Bayan yun kakabsat. No binalas ko ida. Amangan nuray da kayo kat may raman. Nga uray dang randa ka? Agtapulak ang hingga makatapulak kakabsat. Basta saan kayo amay raman. Anya, nagbiiten anaibos ti abastoyo. Nagado dyain nalayo ide. Ita, umay kayo manen mga ala. Wan, senyora. Tatay ko na ni senyor. Sige, ing kayo latangarod ijay kusina. Makamu kayo no anya ti alaan nyo. Agraman arak, senyora. Makamu kayon. Basta ilis tayo amin dagiti alaan nyo. Iti kasta, amon to ni Pedro, numano ti gastos na. Wan, senyora. At da kayo gaya man, Baldo. Kumusta ti pagminasan? Mayat mat, senyorito.
Ano kaya't mo di umay ka pumasyal? Sumurot ka kada kami, ti pa nagsublimi jay. Wala. Ken, wen gayam, senyorito. Saan ka di ang mabaling nga yabak na ijay at jubilarde? Awan mo lang ti araramiden na iti asyenda. Agin na laylay jay amang manmandar kadagiti tao. Baldo, bayamon ni Jubilarde. Nagswerten na jaya tao, senyorito. Naglakat ti trabaho na. Imbes ko masyak ti adda iti pwesto na ita, hangam saanan ta isun. Anya? No apay lang nga simbang bay day jay dito'y Buena Vista. Kas iti kinunak, Baldo. Bayam pa lang ni Jubilarde. Gapotad da ipaparamit ko kinkwana. Mabaling ka di amamuan, senyorito. Awan ka ni Jay. Ala, danggayan nak minumitarag. Inton bigatan ti panagsubliyo ijay pagminasan. Kat sumurutak kada kayo. O pag isot sa sangat ko dito'y tanap. Mangrugi na sumingising ti init. Mayat ti hangin. Presko. Ganun nalamiis. Ni Crisanta ti nakatakter iti asidag ti dakalabato. Asit kak. Talaga pagayat nagayam ti umay dito'y tanap. Crisanta! Umay ka, Crisanta. At takder ta dito'y. Buyaan ta ti panagsingising ti init. Nagmayat. Nagmayat aboy buyaan. Talaga ka di pagayat mo ti umay dito'y tanap iti kastoy nga oras? Dayta tipod no. Pag-aayat ko ti umay ditoy. Sakbay as humingising ti init. Kan sakbay alum na ti init. Boy-buyaag ti sisingising na. Kan ti ilalanak na. Kastagayam. Katsi ka. Apay apag gugustom ti umay dito'y tanap. Nasumak nga exercise iti tunggal parbangon. Aging gaan nalagip ko asang atin to'y tanap. Nga isong ti nakakitakan ka. Kastagayam. Ipagarop ko no may sakay di nga engkantada. Anya? Gaputa kailat kang agpukaw no kasta nga sitkan ka. Tagayang, aglembang kay ti sirok day tadakkel abato? Gapot ay pagarop ko idi no dakas ka a tao. Ngam nagbitutag, tanagsingpat kagayam. Crisanta, mabalin ka diti makipagayam kan ka? Gapot na singpat ka, o manugot ta. Agyaman na ka? Adun tinuor nung anaba, amigo. Kata mabalidan nga ipagiling. Kasta ka di, amigo? Nasaya at ngarno kasta. At dantun balitok ko. Wen, amigo. Aguray talaga. Tasaw na nalakat, tipan nakaproseso na. Isuanas ka, niya aguray ka lang. Magagaran ako, amigo. Kasi tinaw na kamigo, aguray ka lang. Sige, amigo. Makaurayak. Ken, agtalakakan ka. Masaya at ngarod, amigo. Abayin santo, napastuto. Nasaya, no kasta. Pagdapay arak kay malami, senyor. Nasaya. Ken ni Alex, simurot ka di? Huwag, senyor. Magdiretso, di ka lalawa pagtutukan nyo. Nabannog ka na. Tikot na, tiyabi na na. Sige. Mangisaga na kayo ni Timakan. Kastamatan ni Tiara. Tagayat ko, ti uminom. Arreglado, senyor. Senyorito, ada kurang dito'y pagminasan. Anya day ta, Baldo? No kastoy madanon tirabi. Ada sapsapulay. Anya? Senyorito,
Kasla di umawatan ti kayat ko ngay baga kada kayo. Babae? Juan, senyorito. Babae. Apay, senyorito. Di o kaya tamang isang kami ti babae ditoy? Apay kit dinasaan? Mabalingayam, senyorito. Pues, inton bigat matlang. Mapan kami kinidoro ijay sentro ti ili. Ayon kami mangala iti babae. Ti salbag nga baldot tasadot. Saan pa tumulong iti trabaho? Kunab no asino a boss. Ngayon bagpay ni Doro, tamo na ti tumulong. Ngam, day tatay. Day talagman mandar ti amo ng aramidan. Kaslay ta, nakabanikas man na namang manmandar kadagiti trabahador. Masurunak lang no kasto'y makitkitak. Napulang! Kasla, masursulam kaya! Papay! Sa balit jartero tayo! May Giabaldo, kunam no asino ang nakabanikas. Apay asan na tumulong iti trabaho. Kunam no asino a boss. Boss Napoleon! Awan sa bali a boss ditoy. No dilang da kami kini amigo Pedro. Isungay bagaman iti day Tabaldo. Nagtrabaho man. Oo, boss! Makadanan! Ang trabaho ka kalabal ta! Ano ni boss Napoleon? Saan ka ka nakon di pangigas dito ay? Kagura na ter aramitan! Anya? Tira kaya ti panagpanpandigas mo dito ay? Sige! Alamit tayo may sapagkalit at tumulong ka palta! Anya? May saak a boss ditoy. Asak ti makanlawan ni Senyor Pedro. Awan bibiyang dayta a Napoleon kanya. Ta saan nga iso ti boss ko. May salang nga tayo ditoy. Iso asaan akong dilain. Dayta, ti bagam ken kuana. Dor. Basta ti ko na balta! Boss Napoleon! Saan niyo ko na napakilyagan pa ay? Naputasan na kayo ti boss na! Dayo kayo panulang ito! Sabi kay ano na laing! Kastate ko na, no? Pues, makadalong na ito'y kini amigo Pedro. Boss Napoleon! Ni Baldo lang tinang bastos kanyak doon. Agsaga na kanyak day tata. Sana siya day tao arumukma nang runan nukas lang kankwana. Makita mamigo. Mangrugin di ba nagdiling tayo? Oh, magsakan ako na amigo. Di ti trabaho no kastoy ana aliptag dagiti trabahador. Pudlo na ita, amigo. Kaya't nasayat mat, tanala ka may suro dagiti lalaki ang naggaboy di asyenta. Punto ba ito, amigo? Kan ba isa? Talaga mapantayan na na yung bag. Kadyak namin kaya ti bayan na bread niyang trabaho. Uray siya. Tanya ti serbi, ti bingay dano bilang. Isumat, amigo. Isu ang masapol ang naaliptak amin at trabahador. Uncle Napoleon, kaya't ko ang maadal nung kasano ti panagproseso iti balit. Areglo to, Alex, iho. Nung kanayan nga daka dito ay masursurong tumatlar. Isu ang masapol ang mantayan amin ang haraw ng iti trabahador. Iti kasta, makasuro ka. Wan, Uncle. Ngamin intong nagangay sigang tumetlang ti sumublat ang mangimaton iti dayto ang pagminasan, Alex Iro. Senyor, nasaysaya at sano at da babae dito'y pagminasan. Babay? Wan, senyor. Ngamin, may mayat no amin alalaki dito'y ket agtrabaho. No at da babae, iso dati agluto. Aginaw, kanaglaba iti kawas tayo.
Sabagay, mayat dayta, Baldo. O sige, kayo agayab kadagiti babay. Kano, senyor? Indon bigat mutlaeng. O sige, senyor. Agayab kami iti babae. Uray 5. Sige, sana parikot dayta. Baldo, Senyor? amok asan dayta ti kang runan a planom iti panangayab mo kadagiti babay ditoy. Kwa, senyor. Agam nasayat latta. Ta makatulong da ditoy. Iso asige. Inton bigat, kayo kinidoro ija asyenda. Ta mangayab kayo iti babay. Baldo! Matatan dito asyenda! Mandoro. Ngam. Saan na dito'y ti pangalan tayo ti babae? Tawan tinakitak ababalasan dito'y. Pasigda babakat. Di isip ti ayaw pa para kini, senyor. Baldo! Kita ti sumupat. Ni Jubilarde. Nasayat mananday ti agundaway Doro. Baldo! Sa balik kinagnan ni Jubilarde. Saan na dito ayat ta? Lumiklik-likan ti loko. Ala, umay ka, Doro. Surutan ta. Tay paraman kumanan kan kuana ti kugtar kan danog ko. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Diwliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Pinapalabas, imbaon ni Senyor Pedro Dadoro kan Baldo iti mansyon, amapan mangala iti abastoda, taawanen ti makanda iti pagminasan. Iti lalabas da iti asyenda, nalagip da ni Jubilarde. Sinapol da daytoy ket iti kamanggaan ti nakakitaan da kan kuana. Kinabkabil ni Baldo daytoy ngem saan abimales ni Jubilarde gaputa di na kayat nga may raman kadagiti trabahador. Iti may kadwa agundaway nga ilalabas damanen iti asyenda tapno mapanda agawis iti babaya sumurot kadakwada iti pagminasan. Nakita damanen ni Jubilarde. Masabat da kuman iti dalan ngem limiklik daytoy. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Lumiklik-likan ti loko. Ala, Doro. Umay ka. Surutan ta. Tayo paraman kumanan kan kuana ti kugtar kan danog ko. Sige, Tata! Ay, bakit mo tilayin mo tiladan? Umay kan. Tamangan mailimmangan na ta. Dabaldo kan Doro, kamkamatendak. Sabagay, awan dagiti trabahador ditoy. Gaputa dada amin iti kanatengan. No kasapulan alabanak dagiti adwa. Aramidak, urayak ida ditoy. Antay tanan. Hoy! Kulak man, ulik-liklikan na kami. Apa, saan ka tumuray? Madlaw kong amin nakaslab day bagayo kanyak. Iso nagsardengak iti panagnak. Takas taunay mo ti darasyong ay masidag. Anya ka diti may pay ko? Dahito'y ti maipaay ko. Kugtar! Malabas kayo na. Anya ti bason ko kada kayo. Takas iter aramidin nyo kanyak. Dakang ti bason mo! Kastoy gayam ti kayat yo. Tipilitin dak amang balos kada kayo. Nagpigsa ti kugtar mo. Daytoy pa'y ti maysa! Bagiti awanan pain. Magbutong damat lang.
Mas dao da siguro. Pabinalas ko ida. No nasakit ti kogtar ni Baldo kanyak. Nasaksakit pa iti kogtar ko kankwana. Kat babayan ti kasta ngay naramit ko. Sandak tumot nga tan asaktan pa'y. Baro! Ha? Apong Victoria. Adda kayo gayam dita? Wan, adda aklang iti asidag. Iti nakita ti panang kong tarday jay abaldukan ka. Ha? Hanggang nasaya at matabinalas mo. Nakita ti panagtiritir na iti sakit. Gapo iti panang kong tarmo kan kuana. Diyak kumakayat nga ramidan ti kasta apong. Ngam. Pinilit dak alumaban. Nasaya at magtanaparmak mo day jay abaldaw. Ngam, madanaganak barok. Amo kasaan na ka nga inggaan. Aging ga mabalas na ka. Nakasagana ang apong Victoria. Aganad ka kadakwada. Una pong. Apay, anya tinapasamak kan kabaldo. Apay akas tatirupam. Limtag ti bangir aping-ping mo. Aqua, senyora. Awan na ito. Sigurado ka. Wan, senyora. Apay nga adda kayo. Aqua, senyora. Ay, kanagsabi ito, bakit? Aqua, senyora. Agsapal kami ti daduma trabahador. Kasta ka di? Kat, kumusta ti pagminasan? Mayat-mat, senyora. Umadanin ti panagapit ni Senyor Pedro iti balitok. Adeta, nakaluto akon. Naimas ti sidaan alinuto. Tay paborito ni Jovelarde. Nasayaat ko man umaita. Tapno maramanan naman nanday ti linuto. Apo! Apo! At tao. Umayan! Sino ti masapot? Jovelarde, anak ko. Si kamot gayam. Kunaklano asino itayan. Kumusta kayo, nanang? Sika talaga. Kundi apo ka pa'y. Ay masaya at mananak ko talagawid ka. Kailib kayo, nanang. Ala, umay ka nanak ko. Apag iso, nakaluto akon. Tay si daon a paborito, dilinuto. Sarsyado at tilapia, nanang? Wana nak ko. Kan, adamatan natin na. Sige nga rin, nanang. Tulungan kayo nga kidasal. Apong Luis, tipin musay? Oo, nanang. Luis. Malagip ko tinaganday din nakasaritak iti alakay. Iti asyenda anak-anak. Luis. Naglidayak iti wasto, nanang. Gapo iti pupusay ni Apong Luis. Anak. Kat sakbay api musay. Adakinid daw na kanyak. Nga anya, anak. Diyak kano pampanawan ti asyenda. Aging saan asumangpet ti anak dahil di Olivia Liberio. Olivia Liberio? Oo, nanang. Iso kano ti kakaiso nang agtawid iti asyenda. Ken aminin asan ni kwaday di Senyor Juanito. Kasta ka di? Iso adyak kaya ti pumanaw iti asyenda. No amom la kumaasi ka day at tao. Ti anak day di Olivia. Ado tinatakwatak may papan ka ni Senyor Pedro, nanang. Imbaga amin day ta ni Apong Luis. Kasta ka di, anak. Kumusta ti pan nakilangan da Senyor Pedro kan ka?
Saan da ka di matlaang anaulpit akas itar aramiden da iti dadtunga? Saan nanang? Ken kabalak asalak ni Bantibagik. Isungawan asino man amang dangran kanyak. Anak, Uray dagiti trabahador iti asyenda. Kabalak ida asalak ni Ban. Kasano ba ito'y, Dora? Awan mo ti makita ka balasang nga napintas. Asig mat ang nag-aalas dagiti nakita ta. Mapay pa lang namin nagpili ka, Baldo. Natural. Naitay mat napintas ati pilyanta. Tapno at da sirbina. Sige. Uray, tamang lahat na iti pag-iskwan. Ano ti babae, day? At panantay na iti kwarta. Sumulat ng anados. Baldo. Order mo dito! Wow! Baldo, magpintasan di babae nagsalsala iti sami. Napintas. Ayun ta bumabati tayong tablado ta iso ti may sa kasarita ta. Babante ka nanda pa silaw. Makita ti kinapintas na ita babae. Kukwak to na ita, Baldo. Anya kukwam. Kukwak! at yan dagiti inuman nyo. Siya kon kinangkat ko. Agyaman kami. Mabayan ka din at sa telepon. Sige, nyangkat ko. Inuman nyo day taarak nga order nyo. Ngayon, nangin na day taak klase ti arak. Sayang mati komisyon ko. Arreglado. Naimas. Katsa ka, Mr. Porgy. Inumamatan. Basta. Sige, ibusan niyo. Pasanay niyo. Makatulog Sige, ka. Dora. Kat maalak to di tayo. Nahimas sa talaga ti arak nga inyeg mo, miss. Talaga. Dito tayo ganti ko sa naturot. Anya ti. Aguray ka. Malagip ko at iayantay di rabi kat iti diskuan. Apay nga datan dito'y igit ti kalsada. Kat agsapan. Napaltit ang sakit di dirabe. At santa na naputan. At inyidapan ito igit ti kalsada. Wala, umay ka, Doro. Aguray ka. Ti kwarta nga'y gamta. Kita iti bulsa ti pantalon ko. Ha! Awanan! Awanan ti kwarta, Doro! Sabay! Kautot ti basak! Ano ti basak mo ito? Kasano na pasamak da ita? Awanan! Ito pa naturot na dito italan! Lalapit! Magdanangulay ti kwarta ito! Sayang pa ti kwarta! Asing kumel! Uray siyang! Inna maribo ti adda iti bulsak iti rabi. Ngam, awanan. Awanan mo ito! Sayang ti kwarta ito! Agsublitan ni jay pagminasan, Doro. Inton maminsan langan na sumapol tayo ti babae nga ipantay jay. Bad trip. Bad trip pa tayo! Atam ni ti asyanda. Aglayon tan ni jay pagminasan. Baldo!
Saan mo ka diya sa pulong ni Jovelarde? At bausa, may tinaramid na kin ka. Sampay na itador. At ang tumatlang gundaway na. Libatak ti Jaski at tao. Maguay na kumuktar ba ito? Magpigsa ti palang kuktar na kin ka. Uray ka lang nagtiri-tiri ti sakit ti kuktar na. Makabalik sampay Jaski ka. Anay ko! Kasano garo titan? Anya tiramid ang tambal to? Bayan papailang day jay at tao. Sige, aglantan, ijay, pagminasan. Lolo! Agawid ako lang yung mansion. And at David asikaswat iji asyenda. Sige lang, iho. Da kayo, Lolo? Saan kayo pa agawid? Pampanunutak nga ron. Agawid ak. Sumarukara ka dyasan ka. Nukas ka nga rod. Aggidan tayo nga agawid, Lolo. Awan, senyor. Natakawan kami pa itikadami ijay sentro ti ili. Agasam nga iti kwarta ka na pukaw. Uray siya, senyor! 5,000 tinatakaw ka niya. 6,000 met kanyar, senyor. Aniya. Dito ti ganaban nyo, iti kinarasabyo iti babay. Sige, agtrabaho kayo. Tumulong kayo dito, tagawid ak pa iti mansion. Awan, senyor. Sige, tagur-urayan ni Alex. Agkuyog kami nga agawid. Agawain ang gunay! Hoy! Siga, Baldo! Di ka kundi bandigas tita! Tumulong ka mo nga agbagkat kadang itinama! Ha? Isang pagkalaki. Tagaslawan na nga ka. Mas makuliyan! Mayad na ni Baldo! Kasi ako mangitaron kayo kuha na timbagaya! Tagaslado na kayo mangag! Nangag na ni Baldo tikong ko nakitay. Nga maging tutulog lang na itatao. Sige boss! Tama pa nag-itayan na! Ibagaman na di nagkarkaritan. Ang mga nagbabawin to iti o di na. At tuyan ti sweldo, Jovelarde. Agyaman ak, senyor. Kumusta ti asyenda? Nalpasan ti panagpuros may timangga, senyor. Naideliver pa yan kadagiti sigud asukyo. Masayat. Adami ni tilistahan, senyor. Mabalin nyo akitaan tilistahan. Ket, ti kwarta naglakwan mi. Impang kun di mansion. Kasta ka di? Dakalagata jay inyawat ni Senyoram Alor na kanyak. Uwan, senyor. Gaputa swerte ita. Ken ado tinaapit tayo amangga. Masayat. Mala. Gaputa na pudno ka kanyak. Kat di mo baybayan ti trabahom dito asyenda. Nayunak ti sweldom ita. Ikan ka iti bonus mo. Senyor. Well, Jovelarde. Kat saan mo kumadataelan ti panagtalek ko ken ka? Uwan, senyor. Mabit lang ha. Oh, atoy. Nayon ti sweldom ita. Agyaman ak, senyor. Kat dagiti trabahador. Awan kadimot lang ti parikot kadakwada. Awan, senyor. Nagagat damin. Awan parikot ko kadakwada. Nasayat. Awan kayam. Impadamag kanyak ni Lorna natayin nila kay Luis. Uwan, senyor. Kastagayam. Anya nga rod. Iso ti apit na. Mala, agsublikan iti trabahom. Panawan na kon ditoy. Tagayat ko ti agpaangin ditoy sirok ti Nara. Sige, senyor. Ket, agyaman ak manan. Saan nasak ti kalabanan daytaan Napoleon? Nga po tamay salang adayo ditoy. Amangan no isalsal ko lagi ti usok a pangalalan day tinapa. Anya! At talakang nagiting bagambal to. Uy, pay. Hindi ay idanon na.
Aginom na, boss. Kasta gayam. Pedring. Boss. Bartakan nyo dahi siya, Baldo. Kalpasan na. Amo yun tiramidan nyo. Ariglado, boss. Anya ti plano ni Napoleon kini Baldo apasurot ni Senyor Pedro. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgil Paclay, direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Lirio, iti tanap.